Negero kavuroti ngiri cikoje kirati ugikama thabuma ngiri igire o mwiso wa mweri ire by 12 ni ciringi ngiri 24 na ugiko ubangite thiini wa miaka yakwa iri nigukorwo ndahota kuigithia na nyone broti yakwa ri undu uria umuhuthu ugwika uga gwitu gwa Dhahabu Land Limited tuikare nawe thi twaranirie tuonekere niki wonaga na tungihota gwibanga atia na niki ungihota go save na njuga atiriri investment yothe uri ureka na ninjiraga andu kugura mugunda ti utonga ati ti undu muritu muno na tugaga tene turi anini ri ungionire mundu agura mugunda tugaga migunda ni itonga no ri twi ta Dhahabu Land Limited ungirora aigithia yothe maigithite thiini wa Dhahabu Land Limited tuna aigithia makiria ma ngiri 10 na tuhanite title deed tuhotete ku deliver title deed makiria ma title deed ki ngiri 10 na kindu na project ile tuhotete gwika very successful tuta Dhahabu Land Limited ni tuhotete gwika tugika project ile successful makiria ma project 20 something kone kunania tede company no roka kwigithia ri ni company ina ki ina wigiriki na ni company ungirora track record yake ri ni igithitie na ikahota ni ni hotitheti andu kwakwa yake migunda na to kwakwa tu migunda itukire kingituka tugeka bona my friend ni tuhota kuongerera migunda itu kindu gitagwo value addition oko mugunda ucio ndurari mwikire perimeter fence tukoya mugunda ucio tugekira perimeter fence ya thitima tucoka tugekira gate tuka grade farafara twarike ku grade farafara ri twa grade farafara ri twacoka tugekira gate na tuka grade farafara tugekira boaho tukenja ngina boaho ya mai niguo tu ogo mugunda ucio raumaga kindu ciringi ngiri ogo mugunda ucio raumaga ukigura mugunda ucio raumaga kindu ciringi ngiri 100 ri after kukwenderia mugunda ucio no hote kwendia mugunda ucio kindu ngiri 300 ngiri 400 tondu tweka mugunda ucio kindu gitagwo value addition na bona maina kihumo ni ati gutire hindi mugunda uteaga value na mugunda hingo ciothe ukoraga na 60% per annum 60% yeah more than 60% na mugunda ucio weko kindu gitagwo value addition na thathu turona kore ndio kana ni kura ni mona wa matu kundu gwitagwo kura Dhahabu Prince tukiraise tower tugikira mai ku tukenja boho tugikira mai tugirendete farafara ni kuna handu twikirite gate imwe thaka muno na o ni rugiri rwa perimeter fence ya thitima koguo na guku ni kwanyu guku ni gwitu kure mona wa matu iyo ni gate B na mugunda uri ni muthiru completely ni muthiru na ni turaumire guku twikure mona wa Nyaikuru Naikuru county na Naikuru county ni county ko gwatha karugo no kure mona wa matu riu ucio niguo wari muthiru uria ura ni muthiru koguo twerekeire kure mona wa Naikuru na Naikuru we are doing much better than this tondu ni hindi tura grade farafara ni turambi kwambia gwika kindu gitagwo perimeter fence na ni hindi tura grade farafara twenje to make sure twagucie mai kuma hare mari makuhiririe mugunda na tuhe kindu andu kindu gitagwo value addition ya migunda yao na twita Dhahabu Land Limited ndo bakorete magikaya muno makauga atiri twenda mugunda kure mwana wake wa Naikuru na riu twita Dhahabu Land Limited tukite na mugunda na phase 1 itu ya na kure mwana wa Naikuru na brought ya 50 by 100 turamende na Naikuru hare mwana wa Mutaita handu hetagwo Njogo nona Njogo kuingira pipeline road uikuruke haro kinya hare Mutaita uingira na ukinya handu hetagwo Njogo shopping center ko mugunda witu area ya mite mingi ona hare handu hetagwo mite mingi hau mite mingi kuma farafara ya rami ni kilomita 2 peke yake na andu tondu andu makoretwo makiuria mukatu twara mwana wa Naikuru ri ni tukite twita Dhahabu Land Limited kuitukira management ya Dhahabu Land Limited tukia kwaya mugunda ni kindu tureka kindu gitagwo value addition na tuka kindu gitagwo value addition ungira ni kigira atuma tuthi mwana wa Naikuru very soon ni ratuika city nigura kwa kindu gitagwo nigura kwa airport na Naikuru ni town ira yakura na njira nene muno na kuna population ni nathi nambe na kuongerereka muno na ni town ire ina development iria nyingi muno kuna barracks ya jeshi farafara ni cirakwo nyingi muno airport ni irakwo
SGR ni rari vaibo kuma ha mai mahiu extend gina ethi gina Githumo oni kundu kwina kukihikuka na njira imwe nene muno ani no Nakuru highway ni ratuika dual carriage ikinya gina kundu gwitagwo ikinya gina kundu gwitagwo ni muhaka-ini wa border ya Kenya na Uganda koguo there will be a lot of opening up thini wa Naikuru na kile gitumi kile gitumite mwena wa Naikuru ni tondu wa miaka itatu igukana itano igukari Naikuru igukorwo ihana ta kundu gwitagwo Nairobi kana tata Nairobi isigira cia Nairobi gukorwo Ngai kumite mingi ni gugako ukiaria miaka itano iguka na brought imwe ya 50 by 100 to withitie turahena na offer ya Easter na ciringi 200 ma 75 handu ha ciringi 200 maigana matatu ciringi 200 maki ma 75 koguo we ukuya thimu yaku uhure namba ino ni huthu muno atana kinya hawe mundu tena 275 cash yes. Na mundu ucio ringi na ciringi ta 50 gigatu urabuka na ciringi 100 balance ukare na meri 6 na ni interest free ko gutiri kindu urongererwo ki kana ki ni interest free undu ungi wa bata muno mugunda uyu witu ndugukorwo twagwikirira gate ndugwikira gate it will be a gated community na ni tukuhanda miti kuma main road ni ciothe tukuhanda miti koguo ni tukuhanda macungwa na tukuhanda miti yothe ya matunda koguo in that environment uringira kahanda urera batara ki urenda kuhuruka na cost yothe ni yanyu mutikuigirira muguri ni itu tuta Dhahabu brand ki Dhahabu brand limited koguo urabuka na ciringi 100 balance ugakiria na ki na meri 6 na mugunda uyu ni muthaka muno ina kindu gitagwo panoramic view yani uikara uguo okuma na stress igathira ko ni wega guthi kuigithia tuka extend county yeyo gitwathi account ya Naikuru na ni kundu kumugura kora na njira imwe nene muno urabata kuhura namba ino ya thimu 0707 177 177 ni tuhe maundu magi tungenda twambe tugirie hanini na nigetha tugicokereria tuke tutirihe na nigetha tuhe namba yo ya thimu na nigetha twambe ninge hena maundu magi mwiruri angienda gukorwa akiuria ni tondu nginya ona andu ni mana hurwo cenga thiini wa migurire-ini ya indo ina nginya nigetha tukorwo tukira mwiruri kana ukira mwiruri maundu mari kumagirwo korwo akiamba kurora atana kinya ni aguthi kugura kindu koguo thank you muno makire tugithie na mbere na kwaraniria na Kamau wa Dhahabu ni murugamiriri munene thiini wa kambuni ya Dhahabu Limited no wigithie o kinya giothe urona muthenya wa umuthi aroiga muthie mwaranirie na nigetha umenye mbeca iria wonaga na kiri urasave ungihota kwigurira ki kana ungihota kugura ki na kwa hinda tariga natia nyambe kumenyithia ati West Hill Shelters Limited ni dia amugoda na mekuria mwena wa Kiambu Juja Farm kuria Kiambu County brought 50 by 100 na iriganetie na athi primary na secondary and West Hill Shelters Limited magigwitira brought kuria mwena wa Juja Farm brought shikundo kwina mai na thitima mathukuru thivitari na ceceni ya frithi ni kundu guthite na mbere kwina ngari cia ukui na barabara njega na ni kuratanywo gwakwo barabara ni the Greater Eastern Bypass odo mwena wa Vici cia county mwena ucio thogora wa brought no ciringi 300 kwina marĩhi ma kahora na warikia kuriha ukanengererio title deed kuna brought no ro muthenya hatari marĩhi kuhoro makiria mahurire thimu kugerera 0727 200 100 kana 0724 890 202 ningino macera wa Vici cia kuria Ruiru Town Gĩtuamba Plaza third floor room number L20 kurigani na fegi ya Cooperative Bank kana Juja Farm Center Arco Building gorofa ya mbere West Hill Shelters Limited invest today for your better tomorrow tugicokereria guka na muhotani wakwa wa ciringi 60 na jaza koguo thie thimu-ini yaku M-Pesa pay bill number wikire na baino 429393 429393